Assalamualaikum, alhamdulillah ya. Nah, hari ini masak pindang udang ya. Pindang udang satang khas Wong Palembang. Lemak nian. Asam, manis, pedas, mantap. Seperti ini ya. Nah, ini pindang udang ya, dibuat dari bumbu siap saji ala dapur Ita Yudis. Bumbu praktis membuat pindang Palembang. 1 botol bumbu pindang ya, bisa membuat banyak varian pindang, dari pindang ikan ya, pindang tulang iga, pindang ikan sale, pindang telur ikan, juga pindang udang seperti ini. Caranya gampang sekali ya. Didihkan air, masukkan bumbu, lalu kita masukkan udangnya. Nah, masak sampai bumbunya meresap ya. Kalau seperti ini paling hanya 10 menit ya. Nah, sebelum kita angkat, kita tambahkan pelengkapnya: irisan nanas, tomat, daun bawang, taburi dengan kemangi dan cabai rawit utuh. Pindang udang siap dinikmatin, praktis dan lemaknya. Seperti ini hasilnya. Yang mau order bumbu pindang siap saji Ita Yudis, silakan ya. 1 botol hanya 50.000 untuk membuat 1 kilo pindang udang seperti ini. Hubungi Ita Yudis 0813 6770 2798. Salam pindang udang Wong Palembang. Memang lemaknya. Seperti ini ya. Tuh, pindangnya sudah matang. Can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my